Welcome to The Real Deal, where the fish are big, but the stories are even bigger. Have you ever come fishing and suddenly realized you're not just out for fish, but hanging out with your best buddies? That's when you know the fun's just getting started. So grab your rod, bait your hook, and let's make some fishy memories together. Filmē? Nē. Tu filmē? Nē, tev ir... Nē, tev... Kas tas? Filmē vai nefilmē? Nē. Baterija nav. Tev nav putercukurs? Ņem saivaru nos no āķa. Pats iekāp āķi. Jā, es varētu mēģināt. Davai. Kā to dara? Ņem aiz tās ar neiro, jā, āķi necel tik augstiņš un nokritīsinās. Ņem viņu mutē. Roku. Ņem viņu to asari tagad smuki. No apakšas? No augšas, kur spura. Jā. Jā, jau bail. Aiz galvas. Ņem ciet. Jā. A, tur nevar iekost tās žaunas man? Nē, nevar iekost žaunas. Arī asaris tev nevar iekost. Nevar. Tagad skaties, kā ir tas tur. Par bortu. Ne jau asari. Nē! Kāpēc tu asari izmeti? Teislīgi pārliek par bortu. What the fuck? Šito! Es nobijos, viņš man sāk spirināties. Nobijos. Mēs toreiz to motoru ierāvām zarā, un tad izdomājām, ka jāņem rezerves motors. Nav jau problēma, mēs varam ņemt gan bateriju līdzi, var ņemt ehot līdzi, bet galvenais nevajag aizmirst. Kurš no jums brauks? Silts. Braucāt laivā, un tad atbraucām no otras puses šeit. Viss pa vidu. Gan. Bez filmu. Gan. Bez filmu. Gan. Kas jau mums te ir? Paskaties. Tad labi. O, šitā tā slavenā viesnīcas pilendrāna. Kiri. Trešā diena. Lēžam iekšā. Velčina.
48. Tas patīk. Vai ne? Tāds laiks nevar nepatikt. Nē, es domāju par tevi. Cīņa bija laba. Tiešām krūti. Nelikās, ka mums tik liela no sākuma. Man jau valiņš tur stāv. Tur jau vizuāli redzēt nedaudz lielāk. Apsveic. Brantiņ, ko domā? Kā šogad copa? Laba jau. Visiem, zivis ir visiem. Tas ir pats galvenais. Jā. Pēdējās 2 stundās šī ceļojumā. Un visu nedēļu tāds neķērās mums. Ne jau šitās. Šitās. Tarararata. Mūsu pēdējā misija palikusi. Our 8 heroes set out to embrace nature, hoping to find their inner fisherman. But as you might have guessed, their attempts were met with more laughter than success. They discovered that the real catch of the day was the time spent together. So even if their fishing skills were quite low, they should not be ashamed. In fact, they're already looking forward to next year's adventure, eager to swap stories and maybe, just maybe, reel in something other than seaweed. Because sometimes the best adventures aren't about perfection. They're about the memories you make along the way, the bonds you strengthen, and the simple joy of being out on the water with good friends. And who knows, maybe next time they'll remember all the boat parts and finally catch that big one. But if not, you can bet they'll still be back, proving that the journey and the laughter it brings is what keeps them coming back for more.